Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ade. Miyadu algon men faha kuram midani duniyage balimihunge rakkatirikamuge duwas. Mi balimihunge salamata rakkatirikamuge muhimmukan emmenan angadini masha mikamman helun teri kuruma faha kureve duwahe. Mi rajyege mifenwaruga duniyage balimihunge rakkatirikamuge duwas malin beruga faha kureve furatama fahar. balimihage rakkaterikama masekke kurumaki muli sihi nizam ga himene emmenge shamilum beenum wakame migotun mi hospitalun isnenge wifada rajyege eki kankoluta hoga hulagadako miduwas faahaga kurumuge iturun aharuge komme duwehek gaves adi komme wagutek gaves masekke kuram wani balimihage rakkaterikama iskandige balimihage rakkaterikamaki waki kamege gotu ganu bala ei kura masakkataka lamehi fawa kammege gotuga dekigen sihi khidmatege rakkaterikamaki divehinge iturun rajya gaule bidesi na rajya ziyare kura fatru verina ves libidenche haggekam fahag kura midohoge tahuniya sihi khidmateri nasha sihi nizam hingumuge masike kura faretekasha emmeha divehi rayetunna dannawa adi sihi nizamaki rayitunna rakkateri khidmatekkan kashwar kuruma sarkarun kurawwa masakkatataka rajyege izzete raisul jumhuriya asha sihata behe wazira midohoge tahuniya ariskura